Na skupu je govorio i Nenad Filipović, potpredsjednik Jedinstvene Srbije i predsjednik gradskog odbora u Leskovcu. Da znate da ako neko treba da glasa Jedinstvenu Srbiju, a to smo onda mi iz Leskovca. Zašto? Zato što od 195 biračkih mesta mi imamo 159 u selu, imamo 144 sela, a najbolji program u istoriji Srbije koji je realizovan nalazi se za selo, znači u Jagodini, realizovao ga naš predsjednik Dragan Marković Palma. I mi hoćemo da imamo ista sela kao u Jagodini i svi znate kako ona izgledaju. Tako da ako hoćemo da nešto učinimo, moramo svi da se borimo. Ne samo mi ovde, nego svi vi zajedno tu, jer vi imate tu energiju da pokrenete i da nešto napravite na bolje. Morat ćete to vi da uradite i zbog sebe i zbog vaše dece sutra.